officials. O voin hi vau thlani som pakhatania. Voin lama Mizoram State Assembly Session 4th Mizoram Legislative Assembly Session 9 session nei le ania. Heta hian chumalama general discussion te nei ni in zona le chana hun ten kalpuya. Heta hian pungun lian chunga zona Longtlaya School sakchungchang te tin Mampuya Primary School sakchungchang ani dantur anga sakani lo dante. School sakchhelatuk angte thalak te ron phaulanga chumikal zela chuan purbad romoi roi tele education minister puma thlana anhanin chang de uhleka amai ro chu boroka daile thuaya hemi chungchang hi kan ngai thlanga kan ngai thlak zo kan ngai dan theute huai takin comment lama kan tar long vele don nia zona le chana kan tal halanga sir question number zale pani na zo turin member zom tak dr kb choi somang Japa kan ka kay magan ya. Oh, kat Sorry di pa niya. Oh. Min sa tiyan to, may dam kadile. Star question number zale pakhat na zok turani eh. Oh, member zom tak pusingun len chunga lo somang. Push speaker kalome. Meeting su tisual thevek kan ya lom. Ka star question zale pakhat na education minister zom tak chana tana ka zona chu he hi ni. Ena tun sarkar kalme ka hian samakra shiksha Hnuaiah tangin electric veng middle school Longtlaya hi repair renovate ani ena bina lonita se sanction amount anzat nge sina plan le estimate kim chang min pethem dina tunge work supervisor ina plan le estimate ang thapa siam sak ani f na eng lai tenge siam that thak ani kim chang takin minthil theim g na poisa full pek vek ani to h na tho zo ni ta se he sarkar kal mek hi hen ha thwa hian alung oi to kem ti ka zo na ani push speaker kalome o toy ten khalai ka han comment velo kila he sarkar thar zpm sarkar thar ina an aula ber pakhat chu kutna thok tu te ham thatna ti te khania tuna soi kai Hnuaiah khan han lu tela Mizoram a hin project rang kalpui ani thina chutiang chuan mi rang in an thoka contractor chia po hian in an thok vek lo ti chu tlang hriat ani ome sarkar na hain thlak hian contractor te po anin thlak duale tia fiam thu ti takan soyang kha thil ni dan hi ni thina party worker ten na han thok hi ni tlang pui maya chutianga chuanin na thalo tam tak Mizoram routling thil tur chutianga thangle thar te ta na chhor tangkai tur routling thil siama hian chhela tuka siam ani thin awang hianin ani turang hi ni lo fo maya chu kan mason na dal tu lian tak te po ni ina langa he tak hi zpm sarkar hian anron sarkar trantir le sarkar ma po an aula khan na tha thon tum thu le midang aya thabik tura ma an lak tur thu te kha kan ngai thla cham chi ani kha tin an han sarkara monitoring committee te an han din chhauta reng maya development na tho en dik turin abik taka committee ang monitoring committee an han din chawa yang khan secretary nan hawa an Hnuaiah hian je te engineer te tam tak kha construction thil en dik turani wangin khatiang lama mi thiam te po khan te latin party io ang theute tin ko ron roi tu io ang te NGO io te kha monitoring committee a khan an telani kha chutiang chuan malak na khan kal chho puya hemi chungchang an soitur tam tak oma maro chu soivek talovila tuna hian endik te po an nei chhonual to ni in han soya tuna mi takhi Longtlaya school pakhat hi monitoring committee hian an endik lo ni te pon na langa chu monitoring committee hian endik nge se ti hi kan lo du thu sam ve te po ani ome chu tuna hian pungu na khanin a chiat ziate estimate anga sakani lo dante a thlalak nen khan chiang tak main ti khan house member te ma aron chhop chhuak ania
eng tiang chi in nge achang tu minister school education minister hian a ron react don ti hi ngai thlak chak om tak te pawh ni to me an ngai thla zelanga a ṭul le tlema zawngin kan soi chhun zawm ve zel tura nga yang chang turin school education department chang tu minister Dr. Vanal Thanai lo somang to speaker kalome long tlai west bial tu zamtak pu singunin chunga zona channa kha he thui do lek dona a zona pakhat na kha electric veng middle school long tlai hi tun sarkar kalme ka renovate aniam ti ani oni e sanction amount noi som pariat siruk sang riat le zakwa ani plan estimator on dila annexer 1 akhan and close ania kan pedona annexer hi pu speaker chiar choi tinge a thui khomya o chana hi kan pe menge a chana hi kanon pedona tin pu speaker ka chan line soilo ka do chu jam ha sa khan zona thui lu tuk hetiang chi hi phal khani ngai lowa pali vel ha min rebun sak thina hei po hi a thui khop maya enek sarten na oma start question le an start da hian le min senior ten ni to han clear ram sila ti kha ri ro amatin jam ha salama po khan phal ngai lo thina nia hetiang zona chong tam lu tu ka hi kan ta lang ve sim sim ani tunge work supervisor ti hi r mon chunga ti ani a chuan plan and estimate ang khapa siam sakaniam siam emo sakaniam ti akhan oni e englai tinge siam thatla kani akim changmin thil them ti nia hei po hi annexer kanan tilia achan na hi kan in pe mai dona nakina ti annexer hi one le through oma kan ta lang lo lo nge headmaster office siam dan tura hian achung hi rangwa thlak turania staff room ma tuk ver zong zong iron bar da turania kongkhar hi pakhat thak turani tin tuk ver ventilation pathum aluminium thak turani a school hi rong hoi that turani tin askarting po ti that turani a building chunga hian rong hoi that turani light dark ti te number te omne newa khachuta lang lovila tin achaklama toilet siama headmaster room atanga lu thei tur siam turani tinia tin main gate hi thia turania athar siam turani tin achua the hi plaster that turania kongkhar lu don side rate chunga rc sinrem siam turani boka tin abang po hi plaster ngai ani boka ni poisai fula pe ka ni to mt chu oni to e tho zonita se he sarkar kalmek hi hen hatho hen alungoi to kem ti hi na hi tho zo ania na tho dana sarkar alungoi ni ni e le zobel da zotorin na zona nei tu pusi mu len chu lo somang speaker kalome kan member za om takina soikha dikwiawa so khan masalam khan zone se de chan har de turang ai chu kenin star question ti mailan star ami lo le sakte po ma hei ani angangin min han zotira lom om katia enek zarte po kha ne nakina min la pe sela kha kan sarkar kha lung o yatia kan minister hian put speaker amuna muse alung oi lovang kalphung thar sarkar thra duni si chuan he put speaker he ta hian athala ko ma achuat plaster tur de hi angeni lalruanga zak tu lalruanga mi azak popa belle angdeu nei nuai te khania tin hei put speaker ashkul in nakha office kha fit sompanga somparia ta zau mai khania cheng nuai kwatin saklama khan luna siam turani ti ania ki mangan thak khup mai hei put speaker hei nakena house property poka penga iron rod baran siam thei
welding ani zom mani hey push speaker mangan tha takani an na thoki hetiang ang na thoa kan sarkar alung oyani chuan push speaker kan rama hian thil tha omavarin omlo em hei hi amhuna ke ma nge kala tha kan lak ani a tin push speaker he document hi house property ka penga hemi bi ga hian kan minister zom takhian paisa khalo peto ma sela kan hungkar lama khan kan chief minister he house leader zom takina na thok thalo chu action kan la ang ati akha amhuna enin hei hi action la ka mo siam that le tumna emo ti that tumna emo om the aumangem om the yangem ti kha ka zo bel na pakhat na ni se he speaker house property om be rim se thalak hi atha ing tri a chuan pani na chuan mam te RMS school higher secondary school chungsanga hey all NGO YMA MSU MHCP MUP le ZPM party mam te unit 10 ni som le pakhat February sang ni le som ni le panga khan an na tho arotate 20 mm han turani line 16 mm amanga tin a brick man te a che be ma hey push speaker a brick man tha te po kanaya thok to lo tura tia an sil nu poin hemi thok tu hi ZPM general headquarter general secretary nilai PC lal rosang liani ZPM president personal secretary ni om tak ani chutianga hetia le khan pek nu poin he kan minister po copy kan pe veke antia engma thok to lo tura tina khan thok ro ka thu ani ati e antia an mani heta anwai me signatories tengai po hi ke man ka va bia pu speaker he hi kan minister zong takhian an ha thok thalawa hi action ala thengem he kan sarkar tharin na thok thalo chu action kan la ze lang ati akha ti ka zot du tela he hi house property kan pele rim hrimanga pu speaker ti chuan kazo na kazo te ma se achu ka ring lo hei long tlai AOC primary school 1 cheng nuai red le sing sari ania achuat hi siam thaturani a he po hi achelai chia siam thale a chuan at so put te thak turani a tin achak lama side den lai turani pu speaker hei side den lai aum lova ti hian amuna keima kamit ngein amhuni tin a partition te hi siam tur ani a 3 mm in amang an thak khup maya pu speaker kan na tho da na hi kan ram khong ai na zo na lai kha chu wan chon an na tho da na hi a che maya he sarkar ma sa po khan sarkar ma salam kan dem na ni lovin he mi samak ra chung changa na bat lon a khan ke ma nge po hi akal ve te po kani a SCB case te po khawamin ka ri a department lam te po hi chan kan la ka ngai ni na cha hi thokila kan rama hian chu ma son na ani ZPM sarkar kan in zorna khan work culture hi acha do na ni kan ti thado na ni ke ni chuan kan sarkar chuan ti he sarkar man la tan de ka AOC primary school 1 te hi pu speaker en non le thei ni angem a tho tur an tho lo na la hi tho thati le thei ni angem ti ka zo bela tin atop bera chuan ka zo bel na top bera chuan mam pui primary middle school 2 pu speaker a chung rang wa thak turania alang lam an thaka hey alang lam hi an thaka alang lo lam hi thakan ni lo bani
he put speaker he ta hian a thala ka vekatin a chuat te po plus ra veranda ban te po siam tha turani a electric veng te po kha keni pon a plan estimate kha kan ya a ban te po thak turani line thak kan ni lovani chutiang chuan na tho hi a trop em maya hei hi kan minister zaum takhian khang ka zo bel na te kha siam that le theiani ang em ti thati le the tumna omange aumem ti kha ka zo bel na ni he put speaker house property pokan pe vere reng se thalak nen dap aume o khatilai khan toite han ti rivele lokila nia tikan pungu na khan mam pui school pakhat na thodan tur estimate anga tho ani lo dan tikan thalak nen chiang takin ron tar langa amuna nge pokal thu te ron tar langa ni kha tikhan zpm sarkar hianin na tha handu thuan tlang au puya thok thalo te po an phu to ka hremna kalpui zel tur chungchang khatiang deuh te po khan an tar langa ni kha maro chu khatiang ani wang khanin heng na thok tu te hian contract thokemo a tha theng ber hian an thok ngal zel don ti na ni ho lo ti hi rin turani a chulai atak suanin sarkar hian aum zui turani a hremnga ya hremanga action la ngai action la anga chutiang tur chu ania chetakin lo seta se sarkar hian pomzam mai ani emo a chiatang ang khan an party mi ani emo an du sak zong ina an tho wang maya an pomzam ani chuanin an thu soya an ding lo hle ti na ni dona amaro chu sarkar anga an la hriat lo emo endikna mumal alo om lo emo ni chuan kha sarkar han pu chiat nangot tur kha lo om hri lova anan endikanga action lak ngai ani chuan an langai tura te po ngai ta ila chu engtin nge minister hian a chan don kan langai thlazel don nia vi mal som tuanga lo somang pu speaker kalome kan education minister dum dak dr vanal thana min chana ta na ka zobel na chu high field zar kota field chong aizo smart city project noi sakme a hian school education department in NOC and tikange pek PMJV ken Hnuaiah school omsa ti chhia residential school sakme ka hian engruam manange eng anga kalpui zel tunge ani ti ka zote zobel na zo turi member zom tak poke shamo lo somang pu speaker kalame kha samakra sum han chungchanga kan education mes zom tak hi tanalak deu chu ngai ni soitur tam mai masakati ngalam ka soi lo nga India sarkarin samakra shiksha I introduce don khan frameworks fel tak asiamani ta chuan 30 lakhs hoi lam chu school management committee kuta datur achung lam chu tender turti frameworks asiamani subin hoya state hian dana siam karing vea the Mizoram samakra governing body kan ti don nge act rules ani nge karinga SPD hena act emo rules emo samakra chungchanga a copy peturin ka dil towa kum khat chungani to kum khan ni towa voi mit tun thengan mi pe thailo chief secretary kal chuak tan hena mai chen hena ka dil vele a tun theng copy ka ni lo so when he samakra Hnuaiah hian act emo rules emo state hian kan nei am nei ni ta se copy min pe theyang am tikha ka zona nia ne hello mo me tuna athe anga chang turin chang tu minister dr vanal thane lo somang speaker zona nia at kar ki viawa the angen han chang do nila pusingun len chunga longtlai is bial tuina zona kha nia longtlai west sorry
na hemi electric veng chungchanga hian electric veng middle school long tlai repair chungchanga hian siam thati theining em aron ti a he thil hi ke mani pon kan ngai vena ten dpc po vakala headmaster hena po avasoya sta chuan toilet te po hundanga sakna turom tolowa angai an thom tha chumi aya chon gate siam thar tu ti te enek sara khan ron langa channa khan ama plan omia lo kha fencing te anti bel tira stiang chuan tui bil te electric bil te an pe a chutiang chuan in siam rem na in helai hian heti hian siam zok mai te a anti a na thalo mani chuan kan siam tat tir thong mam te rms se chungchang kha helai hi nia soisel soi tam kop me sulaya kalna kong en pason a school hi va enila trying ge a athok tu hi keni ria nan chuan sarkara chun allied concern ani allied concern in asa a sarkar ina afiat chin ania china punguna na ron soya kha chu kan thevelo keni chuan chu allied concern po hi bia kan ni to a ti thatu ra ti an nia hetiang ani chuan katia ami mang nge khol poi ka tumani ama ro chu khol an la thei miau lo action la kan ni don em tia chuan kan ngai to mek dona tin long tlai aoc ps1 te mam pui ps2 te po kha a thalo ni chuan kan en dikanga a pakhata chuan en dik tu te kha a mai lo da tho in man tho kha kan ro chun ve a estimate MB atanga estimate po siam hlei theilo te an nia ko turing ka ti to ni ati theilo ni chuan ani hi chu headline ha hi chu khoi to su se ti in kan in fila kha i a minister atanga ka soi thei chu ania solaya endik tu tur kan nia endik tu tur te na an ko miao lon soi sel miao lo chang ke nin so lai va kal wang wang va ti kha a theilo ti chu kan theve ko me a zo tu pon a hriang na tha kan dua pu speaker kan soi lo kanga nikum me tha khan me som hi palia office order kan ti choka chu da chuan tram ma san ti ngai loin tiang ama de chuan completion certificate isign lo chuan kan son don che ti kha an donani headmaster ten keini order ti chua chuan na chia chuan completion certificate hi sign turani lo dini chu pungun an ron zona tak kalphung thar chu nia kan an lo sign ani chuan headmaster ten an sign ani chuan kha chu ka sign lo thelo in an siam ka tani JE ten an sign a headmaster ten an sign ani chuan JE te headmaster kha kan ko dona tuna po kan ko khom to ni chu kan du dan ani kenin mihring zong kan control theilo kan hria a tin tuna hian min hriat pui tura ka du chu vskmizoram.com awmani chu nikuma kan tlang zara dashboard system ani khata khan lo en ula school ti thatna awmani Chapchar school education Hnuaiah Hna Chhia alanga khata khan minga langa tho to te tho mek te ron langa tun se son chu ngai pon gawakala kan se son zo khan lo lom ru kan in tia VSK Mizoram control center tuna tang chuan electrification atangin intrananga tuna school sakle tur ho hi car tin thalak an on update tonga tin a estimate amo asiam tur kha a school building tenen alang turani ti in kalphung thara chuan kalpui ni to don ni electric wiring felto lo tam taka oma soiselna tam khop mai hata tang hen kan tran dona room khada light pali om turte fan om turte keping ti vek turte a wiring ti tu ten electric connection an ti vek turani ti te a oma hei hi complain an satbera wangin heta tang hen kan tran don pu speaker ka ti thuilu tuk chuan a zona dang te lom chu wang chuan Zpm Sarkar Hnuaiah chuan na po athatura ngai la headmaster te mo phunna sang sota kan sonong chu ti ni lovin
a that lo chon lo sign du su tin order kan siam ani tối te han ti rive le lok tiang anin om lawang chumo ya ka be sei ang chin minister khan ron changa nge ni fel kanin zirtira thalei theilo fel hei theilo kan nil loya chu tiang je chuanin na tha thok turin an thok thalo ni chuanin an tho that lo ang zela action lak ani tur thu te zpm hian an tlang au pui ani kha chu tiang chuan na indik turin monitoring committee hial te an dina ka tianga ro manna mumal tak an kalpui le action po la khuam taka an kallai hian na thok tu te hian 100% in an thok thavek don lo ti hi rin turani mishing ve bok an ni a hlok du hlep nei du te kan tiang khan mi ga inang lova 10% e na ya tha thayang ber sak du nom lain tam thayang ber hlep du te po khan nom ve thaya ka tiang zong kha minister office atang hian muvek theini lova chuwangin tuna pungunan aron lek chhuwa thalak ani dan turang nilawa sak ang te po kha tuna minister soyang khan action la kani tur thu le chiang zo ke endi kani tur thu kan tiang khan minister khan aron soya khang te kha thil lomom takani shrim mai pu speaker pu mal som tuanga lunglei not bial tu zom takin aron zona kha high field field chong so nia smart city project Hnuaiah sakme kania NOC school education department in kan pek siat ani lawa an lo satopa kan lo khop maya school education department po ti to mayang ti son school education department in field kan ne khan on sakna na ti son thatak kan nei tura kan ngaya khatiang ani wang khan ke ni chuan lom takin kan lo pom ti ani top mai ten post speaker PMJVK Hnuaiah Residential School la khan nia mun sang sang asak ania ro manna entinge nei ni ti te aron zota he thil hi nia sarkar Post speaker entinge NOC om lovin an sakmot dana kha ka kha thiam chi lo le an lo post speaker ka kuain thil sia chian dewa thain ka sia mania file ron kala NOC ron deal hunotlat kalam chu ka helawa ma se ka chana ni lo na kan ho tu ten sports thil ten di wangin an pui turin min tia committee te kan siam me pon ni lovin agreement te po kha omin ka sia kha LON chiang zual ret sela kan minister zaum tak hian NOC lai tak NOC nom chho do ane NOC ron deal hunhoni NOC kha chu om lo mai thia ma se anei tu ni na po kha government high school in anei let leang tia lom taka education department an om hil ka tia tu na kan minister po hi alom viau ti asoi kha ipom tlang u alom project helu don hen NOC ngai thina alo tel lo palani nge nia kan lo en felang engpo ni sila nia kan lom viau ani pu speaker mani boipui lo khanit na nia mani umzui thil te pon nge ron soi fia ngai ni nge pu speaker hey PMJVK Hnuaiah po kha aron ding le ang ti chu hlom viawa atul chuan karon ding le mayang te puro bat Hnuaiah Residential School sakte ho hi school education ta ani turani ti nia chuta chuan academic building office building quarters boys hostel girls hostel hall te playground with pavilion volleyball court with gallery ti te ania khang ho khani turani school om sa ti chia sakte nia tu na khuan an exam me ka kan boy khop maya mamit lampanga phechon mamit bial tu lampang ho en soidu sela chu soitur tomin karinga kan boy pha khop mai hall atu vernei lo te exam te ngai pha exam dona kanin bukhom chu kani kan dangina demand soi huna te chiang sok te pon kan soitura ngai ila tuna khuan mani lok po khan December thla khan kan boya west phaileng ti te kortha ate khanga khan harsanna chang chang kan to ka tin bushamoa ronzona khania samagra act hi state hian sanina ne anem ti kha state hian central guidelines kan manga tin samagra asana a guidelines han in deal po hai lo hey samagra mizoram.gov.in website o matang khan a download thei vekani amhu thei veka hi tuna pon kan in hai chuak maya khata chang po hadam hu theya
alo har sa do ni chuan samagra guidelines zakha kanin pe anga tun session chung po hian kan officer ten alo siam anga kanin pe do ne samagra adana kha chu tun hai loka po ti tharte oma ti kha chana ni ka lome